ya baru ki parasyon ki perthal ki parot belajan berbanajngai ki ba wan mensaki ki jingai ka betasi yang baru yai sabar jong kasong iba labu kosdang nakapoj kapori balong iway na ki nang kersan jong kasong hakaban kersan yang kumpasang samla nakabenta ki program ki benta ki bakung kasang samla iyo ban mi chkhmal ade bangin penlong Kaseng samla momlu layo ban penkut no ya ka momlu open to all not out football tournament arja apusan haka khalai tarik uno pra arja apusan hamadan football mau paru momlu Kajia kun haka final kalong hapedeng ka 𝗖𝗦𝗚𝗡𝗡𝗏 majai persya ya keding do FC. Kajing ilakai UI kalong ka biya khaj bat mariar kat bor. Haka kelas step player jong ka 𝗖𝗦𝗚𝗡𝗏 ulayo ban penki ya kaja lemba ka sikul bat ha bakut ke jilakai ka 𝗖𝗦𝗚𝗡𝗏 kalatam tang sikul ya keding do FC. Kabala pelak ya ka 𝗖𝗦𝗚𝗡𝗏 ban yok khung ya ka pisa ka balong rupu aja tengkar rengkat bat ka trofi. Haka ni ka tournament layo ru ban sam chaki kusnam kerpang ya ki player ki batibet ha ka jilakai nadu basdang. Kalong jong ki dawilam jong ka second thai president secretary rekat bagi dekhot jong ka isi baro kwe ki bai dan lang rekat bani report tigi priang so balai pi baro ha ka bini bakani ka jin long na kolai jong pi banja dan betalang bani ha ka ka si ka bani penkot ya ka ka open to all football tournament jong ka senama acara besar pung so yak sulong ngam dan ketien ban ong ai ka por dengan ai khuplei ya ka sang samla mobru ka bala ban penyai dai penyai denti ya ka football nadu ka stang hadu ka pakot bat KKA kumba niui kilong sisa kiba chop haboro kalian bat ngai skam ka diru kawan naga jingi trilang jong kitimus nadu ka basdang bagalalong sisa ka jing job ka bakrau ya ka tournament bola pelong daga sang samla mau mulu jong do sama raja arfusan UMDC kasila konstituensi bak bari kupa sundram ulalong kum kongsan hakani kasngi bat usamla ai borlang do ling kum usumbut kongsan hak jesnan lang userdar ke ilaka momlu bak penskam kharwalang rengkat umat tebor bat gid khot isi ke ilaka kinelam sangkentai momlu bat hak lang ru presiden jong kasora sport association ba i ambassador mai bat katukat ni girong bak kibla chau khot subha syakani ke football final rengkat ki nong pikai ba i football kibla don lang hakani ka jingla kai final Judge ilakai isi kadai harwai na kaput katam angit skam baru daga jingdon jong pi pada ka jingdon rengkat jongkai isi pa jong kasnong katau hibar kawai pinang yala banyapan kiu ya kasnong katau kapaju kapur nangedro pakani kanong karensan na benta jong kini ki player na benta jong kini ki team ki player sim benta pia khendu kumni na kapur sakapur ai bakani kanong kala te hani ka poro mentang so kan ai tino iya kani ka benta sigire freeze ban penyai ya kani ka jingile kai benta si semua orang jing kapiti dalam tagi ni gani teams kibala ban pai sani kawat maksud sekali tournament ki ampli ki teams ki bapoi sa final menta ka no paisi kilong ka CSGH majai persya ya ka dingdo FC ki players jong ka CSGH FC ki bapong ya ka jersey white and white kilong
Banshanskem, jersey number 1, goalkeeper 𝗖𝗦𝗚𝗛𝗡𝗡, jersey number 3. Team captain Daniel Pungrok, jersey number 13. Lataibar El Nonglai, jersey number 2. 𝗠𝗔𝗝𝗏𝗏 War Kharkaliang, jersey number 4. Benny Krem, jersey number 5. Samuel Suting, jersey number 6. Punshai Nongrang, jersey number 9. Marshai Karsentir, jersey number 11. Ricky Shan Warjri, jersey number 7. Bantu Donald Tiemle, jersey number 8. Punshai Lang Nongrang, jersey number 14. Shanbok Nongsi, jersey number 15. Team manager F. Nongrum, team coach C. Raji. Key players Jong Kadindo FC, Kibapong ke jersey red, and red. Kilong 𝗞𝗡𝗢𝗖𝗞 jersey number 21, goalkeeper Arton Mawang, jersey number 30. Mat Makri, jersey number 35. Sebastian Nongrum, jersey number 22. Fernando Kurkalang, jersey number 21. Yakmen Kongji, jersey number 26. Boyan Star Nongkri, jersey number 27. Team captain Rikman Nongrum, jersey number 23. Balajit Lingwa, jersey number 33. Peter Lamare, jersey number 32. Laban Taro, jersey number 25. Substitution Kilong Riban Shabong, jersey number 20. Rafael Basayomot, jersey number 24. Team manager Manik Dindra, team coach Kupar Karmon Klai. Samla ai bolang doling ula ai subha da ka jersey syau presiden jong kaseng samla momlu kum kadak ka jingsa jingken mau na ka menta ka ni ka tournament araja rapusan. Bat la penpu penping syusyu ya ka final football da ka jingsat ba itnat na ki kun samla ka snong momlu.
isn't over. When you fold it up, and if you fold it up, 𝗖𝗦𝗚𝗏𝗧, 'cause this is Africa. 𝗖𝗦𝗚𝗏𝗧, this time for Africa. This time for Africa. Kita juga berpihak untuk kami terus. Tidak kini ki atlet legitim, ki nombor atlet legitim, ki reserve team, ki babara terlalu dengan atlet legitim. Dalam Indonesia mentah akan ada mahlu ni atau mahlu open dual football knockout dan keseluruhan 𝗖𝗦𝗚𝗏𝗧.
match mentaka janmit kali show player jong CSGH-FC player bupangi ke jersey number 7 𝗚𝗢𝗡𝗡𝗚𝗢𝗓𝗓 dekat bakal cash prize kebelang Syahzad tingkah Kubli Shibuni presidency Soba agi jing tap ti na kumenta umi orang ini kai player of the tournament Kalet Shah player Ubapong yaga jersey number 11 naga CSGH-FC kata Marshai Karsentil Soba agi Shibun Kubli Shibun samla Ivan Dowling di hari kepor pemerintah lagi jing tap ti nak bentar kading do FC kalala aban pai sudu ke final hot wala ke syarem dari kadai pat ke tim ke ba la shisha ben yakon menpeni ya ke sab ya lekai ke jongki ke ba nomor bengi sutho hi bagi jing lekai ha jing lekai hi gidan ke tim ke bajab ke dan ru ke tim ke ba syarem Yang sabjajar man naik pelan naik di atleti wafifi dan mentah Sebagai lagi jing tap ti berjam Congratulations sa ating gumagawa. Kublay Shibun, kublay Yabara, ki Nokul Shan, ki Riwit Football, ki Bala, ay siya kanilang kong matasi.